салом алейкум, подписчикои азизу меҳрубону акау хоҳарон, модарон, ҳамаи шуморо ма хушомадед мегӯм. Бозам такрори ба такрор моҳи шарифи рамазонро ба шумо муборак мегӯм. баъдан духтаро умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастен. моанам хел видеоро сар мекунем ай тайёр кардани орзуқи резунак, не орзуқи мулоимак сар мекунем. орзуқе ки ширинай мулоимай анам хели духтаро мехоҳам амирӯз анам хел орзуқ тайёр кунам. намедонам ё ин ки чагалдак меган орзуқ меган хай дар рафти видео мебинед ба мо лозим мешавад. дар ҷа духтаро ма дорум чи 150 миллиграмм обай 150 миллиграмми дига ширай ва иҷада камтарак бигем 1-3 қошуқ сливични маслаҳай ана иҷада боша 2 қошуқ шакарай ана баъд меандозум 1 дона ванилин меандозум 1 дона дрож меандозум. дрожи мо ина 7 грамм буда. инам ин чизо дар кор мешавад. бигем ки орзуқи кам харҷ инам хел тайёр мекунам хай ма ирӯз. бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфта хай кора сар мекунам. агар кадомида писанд омад метавонад ки мисли мо тайёр кунад. занои мо ҳама ҳунарманданд, ҳамааш метавонанд ин чизоро. ростам ман хостам барои худмона тайёр кунем. анам хел бо гуфтум навор кунам. тамошо кунен хай кадомида маҳбуб шид лайк монен комментария нависен фикрои худтона. инам хел ҳамаша меандозем духтаро. якҷоя мекунем. якҷоя мекунем. баъд вай камакак чӣ меандозем? намак меандозем. инам хел як қошуқча бигем намак меандозем. баъд амира хамири мулоимак мешӯрем духтаро. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. баъдан духтаро чӣ ҳол дорен шумо дар ин моҳи шарифи рамазон? ҳама каса созен хубен? комментариҳо кам шидестай духтаро? просмотр кам шидестай? камакак чӣ кунен? ҳаракат кунен камакак бигем ки чӣ хеле ки дастгирира фаромӯш кардестен ҳастен хай навистаестен лайк мондаестен лекин бо нигоҳ мекунам яхе вақт аёди шумо мебурояд. барои ҳамин лайку комментариҳои худтона дариғ надорен духтаро. шумода осонай лайк мондан комментария навистан осонай лекин мо да ҳамон лайку комментарияи шумо дар кора духтаро. барои ҳамин фикрои хушро ба худтона бинависем. инам хел духтаро хамира хушрувак мехелем. як хамире бигем ки на сахту на мулоим анам хел тайёр мешавад. ира мемонем як муддати ним соат ё ин ки 40 минут дам мегирад. баъдан бо кори худмона давом медиҳем. дар ҷа духтаро хамири мо расидааст. чӣ хел мебинед дар ҷа як гузволаи дигаш истодааст. ман ҳозира ду тақсим кардам. баъд дар ёдам расид ки видеоро чӣ накардам. видеоро уже гирён накарда будам. ду тақсим кардам. ҷои калонтар дошта боша не як донаам хел тунук намешавад. барои ҳамин чӣ ман дута кардам ша. инам хел хушрӯ тунук мекунем шуно. баъд шумо метавонед ки ба чизи намин кулулаи ку ягон формочкаи кулула боша агар ба ҳамурам бубуред мешавад. ман ҳозир чоркунҷа мебурам. формаи кулула намекунам ша. барои ҳамин шумо хостен агар авхелиам кунед мешавад. баъд чӣ баъд духтаро як чиза ки дигарам гуфтум ки ҳамҷа якбора гуфта гузарам. номером дар таи комментария мондагиён номером оиди чия? оиди реклама ҳаю ва чӣ хеле ки шумо медонед ман дар ширкати атомӣ кор фаъолият мекунам. шахсоне ки мехоҳанд бо мо кор кардан метавонед ки ҳамон номерода муроҷиат кунед.
агар мехоҳем ки ҳамроҳи мо да бигем ки группаи мо да агар кор кардан хоҳем агар метавонем ки ҳамон номеро да муроҷиат кунем. чӣ хеле ки гуфтум номеро барои ҳамкорӣ, барои реклама, барои ҳамхелияи духтаро, барои ҳамин хай медонам шумо айрӯи дӯстдорӣ, айрӯи чӣ омада менависен ё ин ки занг мезанен, чӣ мекунен, ҳамаи шумо узр мехоҳам ки ман ҳамаи шуморо ҷавоб дода наметавонам. бигем ки ман дар баробари бигем ки дар баробари ҳанами хеле видео карданаму дар баробари и корои блогерӣ бигем бо ман фарзанд дорум, шавҳар дорум, ана чӣ хеле ки гуфтум кор мекунам, камтарак вақт ёбам. агар чӣ хеле ки шумо медонен моҳи шарифи рамазонай, кӯшиш мекунам ки зиёди вақт ман дар тоати ибодат гузаронам духтаро. баъд камтар бо вақт меёбам, бо фарзандо мегузаронам, тарбияи фарзандода. хай шавҳарам ҳастанд, чӣ хеле ки медонен хай бо шавҳарам нигоҳубин кардан дар кор, фарзандора нигоҳубин кардан дар кор. бо видео снимат мекунем. чӣ хеле ки дар видеоҳо шумо мебинен ҳамхеле осонае видео кардан, ҳамхеле не духтаро осон хайҳо осона айрӯи завқ мекунем мо, лекин ира дар назар бигирем ки ӯ коре ки дар мисол дар 1 минут метавонӣ карда, вақте ту видео мекунӣ ӯра ту ягон вақт дар ӯ 1 минут карда наметавонӣ, дар чанд минут мекунӣ ҳамон кора. барои ҳамин чанд вақти моро анами видео кардан мегирад. баъд бигем ки дар намо кор мегирад, мисол вақтмона баъдан вақтмона тоату ибодата мегузаронем. барои ҳамин ман вақт намеёбам ки ҳар яки шумода аделна мисол ҷавоб битам. узри зиёд мехоҳам, медонам қасди бад надорем шумово, лекин шумо нигоҳ кунед мо уже 3500 шудестем. шумо 3500, ман як худам тоқа ба ҳамаи кора расида наметавонам. узри зиёд мехоҳам. ӯ касоне ки ман дар ватсап менависанд ё ин ки занг мезанен, ман ҷавоб дода наметавонам. узри зиёд мехоҳам. ҳар кадоми шумо мехоҳам ки анамин фикрҳои худтона, анамон суханҳои худтона дар комментарияҳои ман бинависен. ман ҳатман медорам ба мо суханҳои шумо ҷавоб метиҳам. лекин ин хеле ки бигем ки ман суҳбат карда бестаму ватсапда хеле ман чунин вақт надорам. узри зиёд мехоҳам як бори дигар. барои ҳамин видео якбора хостам ки ҳамира гуфта гузарам. апа хоҳараконе ки дар ватсап ба ман менависен ки ман як хел вақт мешавад ки ман ответ дода наметавонам. хеле аз шумо узр мехоҳам. агар барои кор бошад ман амхеле вақти худма ҷудо мекунам. барои кор ман серьёзни айқафош мешавам. лекин ай хеле ки бигӯм ки гап зада беистам, ман хеле наметавонам духтаро. барои ҳамин хоҳиш мекунам дар номерое ки ман мемонам шахсиятҳое занг занен ки шумо дар реклама дар кор мешавад ё ин ки бигем ки дар ширкати атоми кор кардан мехоҳен ҳамроҳи мо дар группаи мо. анамо шахсиятҳо агар занг зананд хеле миннатдор мешудам. хеле узр мехоҳам ав касоне ки ватсап дар ман зиёди вақт ҷавоб дода наметавонам, ҳамсӯҳбат шида пас таяни наметавонам. як бори дигар узр мехоҳам аз ҳар яки шумоён. ҳамира хостам ки гуфта гузарам. хайнам хеле духтаро мо боридем чӣ хеле ки гуфтам шумо метавонед ки анамон чӣ ҳастае ку қолобаҳо ҳастае, кулулаҳак ҳастанд. ҳавай қати бубурен агар хоҳем ки анами орзуқи шумо кулулаҳак шавад, метавонед ки ба ҳамо бубуред. анам хеле кулулаҳак ранги шарик мешавад ва дам мекунад ранги шарик мешавад духтаро. ман хеле 4-5 боридам. ям хеле духтаро дар комментария фикрҳои худтона бинависен. ҳатман ман комментарияҳои шуморо ҷавоб метиҳам. ҳамаи шуморо ба хотири Аллоҳ дӯст медорам. фақат ки анамин вақт хеле камае. ҳар яке мо медонем вақта бояд хушрӯ истифода барем. чӣ хеле ки медонем рамазоне, бояд мо чӣ қадар дар тоати ибодат бошем. барои ҳамин ман ҳам ҳарчанд видео мекунам, чӣ мекунам, бо вақт ҷудо мекунам барои тоати ибодат. аз ҳамин сабаб баъд ҷавоб дода наметавонам як хел вақт. хеле духтаро ҳозир метавонем ки жарид кунем.
باز من روغن میمونم دخترها در اینجا جارید میکنیم تیست زمین بگیم ارزوقمونه من уже همه شطور کردم گرفتم یک بار برای شما را نشون دادم آخیران ریزشه خواستم که در شما نشون دیم نیم خیلی دخترها سرخک کده میگیریم احتیاط کرده شروع خیلی که میبینیم ما 4-5 بریده بدیم ای بس که دم میکنه نیم خیلی قرور میشوه نه در اینجا چقدر که شما دیدستین نمی قدر بگیم که ارزق شید خیلی با برکته میتونین که تیار کنین شما را میتونیم که برداریم میره نم خیلی دخترها ارزقای شیرینکی ملایمکی ما تیار شده میتونین که شما را همه ارزقها تیار کنین چون که خیلی کم خرجه و به حد بسیار میشوه شما چه خیلی که دیدین ای کم ترک چیز ما هم خیلی طبقی کلام تیار کردیم شما دیدین که در خمیرش هیچی نمیرفت انا بگیم که 150 گرم شیر 150 گرم آب دروژ نمک شکر تمام خوب آرد میرفت هم خیلی زباله گرفتیم روغن دا جارید کرده گرفتیم تمام انا دخترها چقدر چیه ملایمه ای ما ارزقی رزانه که شما دا نشان داده بودم ای باشه ارزقی ملایمه که شیرینه که دخترها ما توصیه میتیم که همه شما را هم تیار کنیم شیمان نمیشوین خیلی هم خیلی دخترها این ارزقای خوشروه که ما تیار شدن در اینجا دخترها کم ترک رسپاکوفکا داریم رسپاکوفکای ما دا چیه همه چیزایی که در سر میخورین همون چیزای хлеба, батона, сметана турка, با چی؟ اینم خیلی چیزا خیلی که شما میدونین ما خرید یکی یک باره نمیکنیم هر روز سویجی خرید میکنیم برای همین خیلی جا تخمه با ایش باشه کفیره خواهی ایش بانانه اینم خیلی چیزا ده خریدی بگیم که یک خریدی میدهک ایش اوکروبای دخترو وایش زبачкای خای اینم خیلی خواهد ای چک شای نمیدونم خیلی چند سوم ده خرید شدگی سومش خواهیم جا هسته یا 1038 روبل ده امی قچیده خریدیم ای مگنیت خریدیم بعدا دخترها گفتنیم که هر آن کسی که در شرکت اتمی کار کردن میخواهد یا یکی کار کردن نمیخواهد و محصولاتش را دسترس کردن میخواهد و نمی واتساپ خواهرک که ما زلیخا جان بنویسین این خواهرک رجیستراسیا میکنن این محصولات را دستافکه میکنن و تمام روی دنیا دستافکه دارن این دخترها خیلی چقونه شما را میتونه که به قله‌های بلند برده برسونه چخیلی که شما آگاهین محصولات های اتمی به نهایت صفتی علا دارن میتونین که محصولاتش استفاده برین همین خواهرک دم مراجعت کنین دستافکه و تمام روی دنیا دارن دخترها ایروز افطار ده چی مستوى تیار میکنیم اینجا چخیلی که دیدین من گوشت را ریزه کردم در اینجا روغن موندگیم کم طرف مستوى میکنیم ایروز این را تیار میکنیم خیلی با دوام ویدیو در با میبینیم چی کارو میکنیم
نمیخوای خشروار گوشت زدید کدوم دخترو انا تو چی میاندازم پیاز از نوبت قطعی محصولات ما میاندازم نمیخوای سبزی و چیشه پمیدور انداختم جوید کردم انا تو چی میکنم بلغاری و کارتوشکاش هم میاندازم Bence نخاطه چی دارم برنج نخاطه چی میکنم نمک میاندازم آب یمی و مستوامونو میاندازم نمیخوای آبی چیمونو انداختیم مستواره کم ترک اکروب انداختم حالا خیلی با قریبی تیار شدنش با میاندازم حالا خشروار بجوشه شیرهاش برویه نه دخترا مستوای مرام جوشیده نمیخوای چی خیلی که دیده استین مامی اکروب جای انا شاخچه‌اش نبود چیکو جای غوصش مرا ریزه کردم در دروش انداختم نمیخوای خشروار پختن یا بگیم که بعد 1-5 minut میتونیم که بعد بکشیم فیلتره تیار میشه 1-5 minut دیگه هست تیار میجوشه بعد تیار میشه نمیخوای دخترای افطاری ما هم تیار شد بگیم که یک مستوای خشروار با مزه هر تیار کردیم چکک میکنیم و بعد میخوریم شخه ما در با اشتیای تام شما در تندرستی خانه آباد خواهانم نمیخوای دخترو خوراکی ما هم تیار شد خیر دخترو در اینجا ویدیو را به آخر میرسانم تا ویدیوهای آینده خداوند نگهبان شما باشه